एक हुबले ये भी वरो की प्रलोक की वस्न्याव सुक वो पज ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल ते हकनी का वीडियो क्वा ओपन स्न्याव चपी वकंता का चीफ मिनिस्टर वरिम का वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी वो रिजाइन कम का चीफ मिनिस्टर hawakam te ne yi idaw kantai ko wo resign kamte we yi ujia kattu daw hap ya le ki ya ka election day wi namo kamon ule ki te ton ab ya ka ni ka video hadu wakut khanang wa yo tip i ye wa sakhet te chwa wo stangi snail bha ye subscribe your new channel we knyon how to bell wa mhe tu le khanang wa yo ten cho cho phyu yo yi ki video wa thami te ton sdangi hadin wa job ka BJP hadu ars pa nyaw sit naki ars pa khande phau so sit ha West Bengal we de yo ko wo chna sarkar ha ka sin wa nang kong ha West Bengal ka chief minister warim ka West Bengal ka Mamata Banerjee mem ungai ko wa job sakhet ka BJP hadu ars pa nyaw sit we de ongko wa mem u job ka BJP tang wa da lut na mo da to ko dang tam chis pa sit we ne te idaw job ka TMC du phra phau sit don hi Wem to hidu ka party yung kawaro kawi, kamamatam hi ungait ko le warem ko nakabhaba ni pur ka West Bengal, ha ukartong ka BJP usuwendu adikari da khatsan hajar chispa sanwot, usuwendu da yo unyaw pau li hajar khandis pa khat nyawot, kadwa kamamata won da yo ko san pau pra hajar pras pa khat arwot, tangwa mem ungait ko yeni. Kamamata da kam ko le wada cha bom cha cho cha kanjat ko hakpo deilang wakiwi won ki wakre ka TMC hathaw nya wot hakatu kasngi nya wot dei wakam le wada switch off ya ki CCTV camera wmm ucha ya ki agent ka TMC chapo kamte de penbat ko wa ini waro to I wada plan ka BJP we the job ko dei wa thok don hi we kamamata da ong ko le wada kattu ka ningut ki damok wapsi hathaw nya wot waki wakre ka election commission depte dat ki yaka we nei te won dabe ki yaki agent yongka dei wa yarap ki CRPF dei wa ong le wada cha tor chor ko ha ka BJP we mto hidu itele ka TMC depan bat ko le ya ka BJP dei wa ong wa maria jobon sit ka BJP pan yu wet ko ye jinglong wasi jinglong wasakhet yongka dei wa tempra yaki office yong ka TMC hafalta haura wa baharampur Habaranagar, Barawipur, Kamarhati, Wahakalkata, Talanggunj, Wakashba. Kadwa ka BJP wanda kantai ko ya ini iwapan bat ka TMC, day waong wadapra I office ka TMC waya cho yadat ki praki hi hadin waremki, way unto ka BJP wane. Hey yito wa ini iyapan bat, u leader ka Kongres u Rahul Gandhi le datho u ha ex way dapan bat u day waong. Watu vote don hi ka BJP ha Assam wa ha West Bengal day wa yarap ka election commission naite idaw job bon sit ko we de yakit u ya ka mamata day wa ong wa ka congress le ngaj hi ko ye wa ong ka mamata watu kidang tam chispa sit ha Bengal da ong cho cho ule wa ini to I wada ju yu hi u I wada jia manchwale ha Madhya Pradesh Haryana wa Maharashtra hey yeto wa ini ka BJP da ong ko Rahul Gandhi has lost his mind namo da beju day wa ong le wa mem watu wod ha Kerala kat wada job da ka Congress tang wa chakitha warem ka Congress kam ha Assam wa West Bengal won mud wa em watu wod nin kasngi ka BJP da pantip ko le wa ibam smai CM wa thme ka West Bengal to ha ka khande tarik yong ni ubnai tang wa ka Mamata Banerjee wanda ongko wa kam bin ko wo resign kam ka chief minister ka West Bengal nei bha mem urem ko kam tem bin ko ulai chara chabawan da ong ko le wa madai wa job ka BJP dei hok te bin bai ko wo resign tang wa kat wa da job ki dei to don hi tem bin ko wo resign kam ka CM kamamata da kali ko le wa kamon wa ye uman wa wat hadin wa dep wo ya thap wot le ki EVM dang M ki hadu phra phau khande phau percent charge kat wa kam te da ong ko wa kam ngai ko da le ya ini we ini to I wa play game don hi ka BJP wa ka election commission day wa ong le wa puju yu ko ya kam kani ka judge election he jing im yoka we ka mamata da kam ko le wa nadu usdang ko uman kam ka chief minister ka West Bengal mpu em uchim tulop ko china ya le kam woman kate ka BJP le da chrai bha ko halor ini I wa panbat to sit ka mamata wa Rahul Gandhi yaka we ka BJP da jubab ko le ya I wa ong ka mamata wambin ko resign kam ka CM day wa ong wa ini ile ka mamata kam ni pan yu I wa disrespect ko yaki voters we ini da jia I ha ka sen wa nang kong ha ka history yong ka free India
Kamamata da ong kole wa uchim action ka party yang ka percha ya ka election commission wa iwale ko haka West Bengal pool we da khut kole ya chief election commissioner kam uvillian namo ukang Kamamata da khut kole ya kichipai kam ki guns namo ki kang dei wa ong wada akki kam ki kang chabar yung itaw nya wot hey yito wa ini waro nei liang CEO ka West Bengal Manoj Kumar Agarwal da ong uwa ini iwa penbat Kamamata ya ka BJP to iwam emjing mud iyi la we da Kyntait ule ye wa ong ko wacha dat ko hataw nya wot dei wa ong wa u hi chimet da klam u ye ki wa yang ha ite itaw we da ong ki ya u wa mem ujia iwan kamte te ka jingkli wa kong san do wa da mi katte to yi wo jia kattu wa da Kyntait Kamamata wo resign kam ka CM Hey jing sakhiat ka chief minister to resign ko hadin warem ka party yung ka tangwa Kamamata wanda Kyntait ko wo submit ya ka resignation yung ka cha u governor ka West Bengal Haraj Bhawan tangwa la da resign ko le myale di ki ya ka election dewi tangwa daw yang ki hado man step ka nyaw tarik nei bha man step ukut ipor yung kani ka assembly wasan term wakat ni nei bha hapo ka article 172 of the constitution ka assembly penakut hiko mendakut ka term ko namo mendakut por we ite to man step ka sngi kamte mendakut ite ipor ikardan yung kam ka MLA wakam ka chief minister le dakut hi wat lada resign ko le tangwam MD wo Kenya ka kam ka MLA le kam ka chief minister we hapo ka article chispa nrupaw so one ki governor MK ka hok wo be ne dismiss ya ki CM wa Kyntait wo resign hadin wadarem ka party kile we neite wandaw invite ya ki leader yung ka party wa jobon sido yochna ya ka sarkar wa thame kamte des nyaw tho iwam ya le de ki ya ka election dewi we men da kut ka nyaw tarik la da resign ko le ka BJP da chna hi ko ya ka sarkar wa thame te du kini don hi ki wa kwa open snyaw chapi ya subscribe we like ki video khanang wa yo pten cho phi yo ki video wa thame khub le chibon